Kei te takatū ake ngā kōhanga reo o te puku o te ika me te tai hauāru. Ki te whakarite i a rātou anō, kia pai ai tā rātou whakaruru hau i ngā tamariki mokopuna o te kōhanga i te ngau a te kōwhiori. Anei rā te pūrongo a Regan Paranahi. Mūana te kōhanga reo o hāpaitia i te ata nei, nā te pātanga o te kōwhiori ki te whānau. Ko te mea nui, ko te haumarutanga o ngā tamariki mokopuna. Hei tā Tānia Hines, i tēnei wā e whai ana rātou i ngā rautaki hauora a te manatū hauora, te tāhuhu o te mātauranga, me te poari matua o te kōhanga reo. Ko tā rātou kia mātou o ngā kōhanga, mōhio pai mātou i a mātou tamariki. Mēnā katoa te kite he paku mā wiwi, kōrero ki ngā whānau. Kua waihanga hoki e te kōhanga reo o ngā tihine au te ki te papai o ia i tētahi rautaki. Me te mea nei e whanake haere ana ngā kehi kōwhiori ki te rohe. Kua huri nei te aro ki tēnei mate tāpiri nei ki ana ko te Omicron mō a mātou nei tūkanga, kia haumaru anō ngā mokopuna, ngā tamariki o tēnei kōhanga me a tātou nei whānau e hono ana ki tēnei kōhanga. E tuari ana tēnei ratonga hauora Māori i etehi ki te hauora ki ngā kōhanga reo puta noa te rohe. There's a delivery of rapid antigen tests going out to the kōhanga reo in our rohe just to, help our babies, because our babies aren't vaccinated. And, they could do with as much support as they can, our whānau. Kua whakapā atu mātou o te karere ki te poari matua o ngā kōhanga reo, kia ki te ake hiahara te rautaki kia whakahaumaru i ngā tamariki mokopuna me te mōhio te taia e rātou te whai i te kano ārai mate. E tāria tonu ana i taua whakapai. He mea hou tēnei mo te katoa, kei ta ako tātou katoa me pēhia te haere, te hikoi ki mua, ki Wainganui i tēnei mea, tēnei mate uruta e. Monaia nei ka koke tonu ngā mahi ki tēnei kōhanga reo, me te mōhio e pīkau ake ana ngata tauranga kōwhiori.